umwanzi wacu amaze guhomba abasirikare bagera ku 65,000. Iyo ni intsinzi ikomeye kuri we. Twese nk'abanya-Ukraine tuzamura ibiganza byacu dushimira Imana yaduhaye intsinzi ikomeye kuva mu kwezi kwa kabiri. Nzi neza ko Abarusiya abaturage bakabakaba 100,000 bamaze gupfira muri iyi mirwano kubera ubugome bubi bw'ubutegetsi bwa Kremlin bufitwe mu biganza n'uwo mwicanyi. Nzi neza ko iyi ntsinzi ari iyacu nka Ukraine. Tuzahangana n'uwari wese, ariko Ukraine turarinda abaturage b'Uburusiya tubasaba ngo basirikare mwoherejwe ku rugamba ku butaka bwacu bwa Ukraine, nimutwumvire mumanika amaboko muze tuzabaha ubuzima bwiza, mutera umugongo ayo mategeko ya Kremlin, amategeko atuma mukora ibikorwa by'iterabwoba. Nzi neza ko Uburusiya buzabaho neza budafite umunyagitugu, ariko bizaba byo nimumara kumutera umugongo. Ndababwira abanya-Ukraine nimuzamura ibiganza mugume ku mirongo y'imbere y'urugamba. Tuzi neza ko tuzatsinda. Azadukangisha intwaro zikomeye, atwereke systeme zigezweho zirinda ikirere cye, ariko nkatwe abanya-Ukraine dufite ubwenge n'amayeri akomeye ku rugamba. Tuzi neza ko tuzatsinda. Reka nongere nibutse abaturage b'Uburusiya, ntabwo tubifuriza kuzagaragara mu bikorwa by'ubwicanyi, mu byaha bikomeye by'intambara ku butaka bw'igihugu cyacu bitewe n'ababoherejemo, ariko ndababwira ngo nimwemere muze ku ruhande rwacu nk'abanya-Ukraine, tuzabarindira umutekano, nta nubwo tuzabageza imbere y'ubutabera. Ariko uwo wose uzaguma mu bikorwa bijyanye n'ubucancuro akaza ku butaka bwacu tukamufata, azabona ibihano bimukwiriye. Nzi neza ko uyu munsi icyubahiro kiri ku butaka bwacu bwa Ukraine. Abo mu burengerazuba bw'isi turabashimira kuko bakomeje kwigaragaza baduha ubufasha. Tuzi neza ko ubutegetsi bubi bwa gisirikare buyoboye igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwacu bwa Ukraine bari gutegura operasiyo zikomeye zo kurimbura abanya-Ukraine mu murwa mukuru w'igihugu cyacu no mu majyepfo. Ariko ibyo ntabwo bazigera babigeraho, kuko twebwe nk'abanya-Ukraine natwe dushyize hamwe tukavuga ko Ukraine n'umunya-Ukraine ari ikintu cyo kuboha, ku buryo tutagomba kurebera kuzagerageza gutegura ibitero bigamije kumuhitana. Vladimir Putin, uwo mwicanyi wa Moscow, nzi neza ko nawe azaza kubona ko ibihano amahanga mushyiriraho, igitutu cy'amahanga ndetse no kumutera umugongo kw'ibihugu byinshi mu isi, azagira agacika intege agasohoka ku butaka bw'igihugu cyacu. Ntabwo ibice yigaruriye azabigumana mu biganza bye, tuzabimwambura byanze bikunze. Nzi neza kandi ko Ukraine yitubona izongera ikajya mu buryo bwiza itekanye, kandi mbibutsa abari inyuma y'ubutegetsi bubi bwa Kremlin kongera gutekereza kabiri, kuko nabo bari gufatanya n'umunyabyaha uri gukora ibyaha ndengakamere ku butaka bwacu bwa Ukraine. Azaryozwa nawe ibyaha by'intambara byanze bikunze. Niyo mpamvu mvuga ngo nimutera umugongo ikibi, mugani inzira nziza yo gushyigikira ubutegetsi bwacu bwa Ukraine. Nzi neza ko tuzatsinda. Icyubahiro ku munya-Ukraine wese, icyubahiro kuri Ukraine yacu duhanganiye kugira ngo ibone intsinzi imbere y'umunyagitugu mugome mubi, umwicanyi wa Moscow. Nibyo twinjiye ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Ukraine. President Vladimir Putin n'inshuti ya kadasoka General Ramazan Kadyrov w'abanyacecenia byavumbuye ko bageze kure umushinga wagwe wo gukoma rutenderi intambara yeruye y'Uburusiya na NATO igatangira ku butaka bwa Ukraine, ndetse no muri ibyo bihugu bikomeje kwatsa umuriro byo mu burengerazuba bw'isi biri kohereza intwaro zidasanzwe ku butaka bwa Ukraine. Ku rundi ruhande kandi, umwe mu bakomeye mu gisirikare cy'Uburusiya yatangaje ko hari intwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ku butaka bwa Ukraine, ariko zikagurishwa magendu ku mitwe y'iterabwoba yo mu burasirazuba bwo hagati, bikozwe n'abasirikare batagishaka kurwana n'Uburusiya kuko batinya kwicwa nabi, kandi bagatinya no kuvuga ko biyumuye ku butegetsi bwa President Volodymyr Zelensky. Mwese mbahaye ikaze kuri izi ngingo zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine. Ku kibuga cy'imirwano turasoza umunsi wa 234 w'imirwano yatangiye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Maginga ya harama kuko umukuru w'abarwanyi b'abanyacecenia General
General Ramazan Kadyrov na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bageze kure imyiteguro ya nyuma na nyuma yo gutega umutego w'umushibuka NATO ikisanga yinjiye mu ntambara mu buryo bweruye aho gukomeza gukinira umukino ahatari umupira. Kugeza muri uku kwezi kwa 10 umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO ukomeje koherereza Ukraine ubufasha bw'intwaro zikomeye aribyo Perezida Vladimir Putin yise ubushotoranyi butarangira bwa NATO ku gisirikare cye cy'Uburusiya. Wahaye amakuru ibinyamakuru bitandukanye birimo Russia Independent na Russia Gazeta yavuze ko General Ramazan Kadyrov yagaragaye uyu munsi kuri eta major y'igisirikare cy'Uburusiya ku gusobanura bwa nyuma umushinga wo guhana inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi bikorewe ku butaka bwa Ukraine ndetse no muri ibyo bihugu bwabyo bitifuriza neza Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Amakuru ya nyuma akavuga ko igisirikare cy'Uburusiya n'abarwanyi b'abanyacecenia bagiye gukora udutendo tubinjiza mu mirwano yaguye kandi abari hafi ya Kremlin Presidence y'Uburusiya kwanya kwa Perezida Vladimir Putin bemeje ko ubushobozi bwo buhari nk'uko General Ramazan Kadyrov yabisezeranyije abategetsi bakomeye ari ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cy'Uburusiya. Ati nyakubahwa Putin ntashaka ko dukoresha imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kurengera inzirakarengane z'abaturage ba Ukraine ariko uburengerazuba bwo bukomeje kwinjiza intwaro ubudahagarara. Rero hari icyo tugomba gukora vuba bishoboka tukabasanga iyo bari hanze ya Ukraine tugaca agasuzuguro ko gukomeza kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine badushakaho inabi. Bikavuga ko Perezida Vladimir Putin yabihaye umugisha wa nyuma ahubwo ko hasigaye bamwe mu bavuga rikijyana mu gisirikare cy'Uburusiya byitezwe ko bazafasha General Kadyrov muri iyo ntambara. Abasesenguzi bavuganye n'ikinyamakuru Russia Gazeta bavuze ko NATO igomba kwitonda kuko Putin afite ubumenyi buhambaye mu mitegurire y'intambara nk'iyi yabashyira ku butaka nta n'intwaro kirimbuzi zikoreshejwe na busa. Andi makuru ariko kandi akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushaka uburyo bwo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwo hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi byavuzwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangarije isi yose ko yohereje intwaro zitandukanye muri Ukraine nk'umusada wa nyuma wo gufasha guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya, dore ko ari amakuru afitwe n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uburusiya buri gucenga amacenga agamije gutera Uburayi bwose. Umurusiya ukomeye ufite ijambo rikomeye mu gisirikare Konstantin Gavilov yavuze ko biri gukorwa kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati. Bikavuga ko Amerika ikomeje kubeshya Ukraine kugira ngo intambara ikomeze, ariko hari n'abahanga bavumbuye ko bamwe mu bajenerali bakomeye muri Ukraine barambiwe iyi ntambara bakaba bari kugurisha intwaro ziremereye imitwe y'iterabwoba ngo babone amafaranga nabo bifatire y'ubuhungiro kuko bamaze gutera umugongo Perezida Volodymyr Zelensky ariko bagatinya kubyerura. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine na Moscow mu Burusiya habyutse icyuka kibiko igisirikare cy'Uburusiya kiragaba igitero simusiga kuri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu gusezera ibitero bikomeye mu masaha ane gusa ashize n'iminota mikigera kuri 19. Radio y'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti yatangaje ko abasirikare b'abacancuro ba NATO n'abanya Ukraine bafashwe bunyago mu gitero gikomeye cyari ku muvuduko wo mu rwego rwo hejuru n'imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma y'amakuru yatanzwe n'ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ko hari inama iri kubera mu birindiro by'ingabo za Ukraine bizwi nka Saliva Ukraine itegura igitero gikaze ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Nyuma yo guta mu gutwi ayo makuru, komanda mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya ku rugamba rwa Ukraine General Sergei Slovikin yategetse ko habaho kwataka aho hantu bwangu. Nyuma nibwo byavuzwe ko abasaga 649 bafashwe miri n'abasirikare b'Uburusiya, ikintu cyongeye gutumbagiza imbaraga za Perezida Vladimir Putin imbere y'uburengerazuba bw'isi ku rugamba kuko byafashwe nko kunegekaza ubushobozi bw'abari binjiye mu mirwano ya vuba gutanga umusada kuri Perezida Volodymyr Zelensky uri mu mazi abira.